ngilele somukele kwi-channel igama uPastor Weningi sibanga ukuyithoba sibanga ukukhethekile yona ingosi le la simele khona ke abalaphi bendabuko abahlukahlukene sila kwi-24 esifundazweni eMpumalanga the place of the rising sun sinodokotela simele bendabuko ubaphakathi ugobela kwesemkhathi bovu uneminyaka engaphezulu kwama-40 lapha esiza abantu ngendlela ezahlukahlukene umuntu ke osesebenze nabantu uphetheke uphinda holeke nenye inhlangano zabantu bendabuko kusola isifundazwe eMpumalanga umusihlalo kunjalo kunjalo kwisifundazwe eMpumalanga noma kuyelishini usifundazwe eMpumalanga so ungomunye ke usho ukuthi kuyiyona nje isifundazwe eMpumalanga abantu bendabuko inhlangano yabo iholwa uyena ngikho namhlanje asikho lapho sekutheni asibheke la ukuthi ke singakulekelela kanjani kuwena uqobo noma kumuntu omaziyo noma umuntu osondelene nawe noma umuntu ongenzeka mhlawumbe unokumbona ngale nkinga mhlawumbe enenkinga ethile esobe sikhuluma ngayo baphakathi ngifuna la sibheke udaba lweyinduna udaba lwama-pimples abanye bathi induna abanye bathi ama-pimples ngokulwasemzini baningi ke ama-pimples abonakala ehlasela abantu ebusweni abanye aze abe kusho emzimbeni umuntu abe neyinduna ebusweni phela omunye kodwa zihamba zibe umzimba wonke omunye futhi ziyaluma komunye nje azilumi kodwa yilezi induna sizamile ukusenzo akhwasi mhlawumbe noma ezinye izithako elandwa amakhemisi azesizi ngifuna ubheka la ukuthi sinokwazi futhi ukuthi lezi induna ziyaba isichitho yabona so uma ngenzeka uthola ukuthi umuntu unesichitho seyinduna into eninalo ulwazi ngayo ukuthi into ekhona kuyisichitho seyinduna uma kuyinto vele khona iyakwazi abantu belekeleleke uma benayo iphinde isuke kubona mhlawumbe ngelinye ilanga impela msakazi isichitho seyinduna into ekhona isichitho seyinduna ke msakazi imvama kakhulukazi siba nazo le induna umuntu wakhona kunomehluko lapho uhlukanisa kahle ukuthi induna zakhona ivamisa ukuqala ebusweni zilwe nalobuso omunye esikhona ukumsiza ke zisesebusweni kuphela zingake endluleli lapho esingezansi nomzimba omunye ke njalo azafike asavile sekukhona nasemzimbeni esikhathini esiningi kuyisichitho noma abanye bakuthatha lula kuze kubatabhele ngoba kukhona lokho umuntu abe nama-pimples ngoba lezo indunanyana lezo ngoba mhlambe angena estageini esithile ngesinye isikhathi kulaba ngomama uthi nangabangena mhlambe enzulwini abe nalezo zinto lezo noma ashintsha inangizana athathe isisi noma akhulele kube khona lezo induna kodwa lezi ezesichitho zinomehluko ngoba azinaso isikhathi esithile zikhona nje isuka waya umehluko komkhulu kuba ukuthi iningi labo kubacala sebekhulile ngalesikhathi lobekhula lo muntu emncane akanalo ukuthi umzimba wakho umuhle ukusikhumba sisulekile si-fresh athi masaqala mhlawumbe asabonakala abantu sebambona ukuthi sowenza izinto ezithile ezinhle ezingabaweza bese bambonela ke so uyaqala ke manje soba nenduna ebusweni sebamcunda manje kulobuhlakani noma kulokukhalipha kwakhe abambona ngako ukuthi nangi lo mfana noma naye lo ntombazana uzokuthanda ukudlula abantu bese bamcunda ke so uyaqala kuba nalezi zinto ke lapha ebusweni benzele ukuthi anyanyeke vele ubuso khona uthi uyambuka ubenyanye kanti bekathandeka before kubalekile ke umsakazi ukuthi lo muntu okanjalo eze kubantu abalaphayo lapha kubantu abalaphayo nabo labanekhono ngalezi zinto zeinduna ngoba induna lezi ifuna ube nekhono lokuthi uwazi kahle imithi yokususa induna kumuntu imithi yokususa induna ke umsakazi sinayo vele siyayisebenzisa abanye bayafutha abanye bayagcobisa kunemithi esiyihluzayo siyihluze sikhiphela amanzi akhona kuze lo muntu ayigcobise isuse lento le isuse ingene ngaphakathi uma esagezile
isuka ihluzwe nje ingakapheki ihlaza nje njalo ya le mithi ihluzwa nje namanzi akhona ihlaza njalo kodwa senze ukuthi kube seyisathi aquas ngokuthi ekhuluma aquas yesintu ya say aquas yesintu ayigcobisayo ngokuthi izinto zesintu bakwethu abantu abaningi baba nokuyiqwaya noma ukuyiqwasa phakathi kwabantu size sigcina sithi hayi bogqobisana ulala ngoba uzovuka ekseni ugeze kodwa nje na ulala ntambama ukugcobiseke lento ngoba abantu into zesintu bayayigcwasa ngazi kwenze kanjani mhlambe ya kune demon elikhona so ke kukhona ke lokho kuyisichitho lo mntwana uthola ukuthi le induna zemicala emincane okusho ukuthi vele isichitho esibi leso asuke ezalwe naso okusho ukuthi uphume naso mhlambe esiswini ngoba lento imicala emincane kodwa iningi alibacala bebancane bacala sebebadala uma uqala ukuhlakanipha nokubonakala wenza izinto ezinhle kula kuqala khona futhi nale inkingi okukhulukazi futhi ngaba ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazana omuhle nobonakala ukuthi mhlawumbe uthola isoko elimthandayo bese kuthiwa hayi ke asimlayo noma kubonakala ukuthi unali ijaha leli igeza lensizwa lelihle nentombi ziyadlala kuye bese kuba nje nentombi eyodwa ibe nomono ukuthi lo angimlayo nje ngimuthi bese imfaka leso sichilo ukuthi ngifuna ukuthi sikubheke la wena abaphakathi ukuthi abantu induna akangathi umuntu umebona induna ebusweni noma ubona ama-pimples bese athi hayi isikhumba sami sibi yabona akasukume ngoba umuntu izovela athi ushilo nesikhumba esibi kanti lento iloku yaqhubeka iyanda lokubhiza ethi isikhumba esibi engayi noma uthola ukuthi uhamba nje lamakhemisi lokushintsha lama-aquas lapha kodokotela beyikhumba labo dokotela beyikhumba kanti leyo into yesintu yebo impela msakazi lapho ngingasho ukuthi nangabe kuyilokhu vele kuyisintu kodwa mina ngingasho ukuthi vele nje kuyisintu ngoba abaningi abezayo abezi ngoba beqala ngaphakathi basuke sebabuye ngale babanika bokhalamine nabo banibani bokhalamine nabo banibani emakliniki baya kodokotela babanika into zokugcobisa abanye bagcobisa lama-aquas abanye bagcobisa labo yini lokho ama-glycerine labo bioclean nabo banibani bo-bio oil uthola lo muntu kuyamcreama ukuthi abe ashintshe ibala kodwa nje akuyiqedi lento lama-pimples isikhumba sesihle kodwa sinama-pimples awuzwaki so ngingasho nje ngiqine ngithi cha bakwethu esikhathini esiningi lokho kwama-pimples iningi lako kuyisintu futhi kuyalapheka ngendlela yesintu uma uqondene kwathola umuntu onolwazi lwako ngoba na ungenalo ulwazi futhi kungagcina sekuhlula ngoba bakhona bake bafike la athi umuntu hey sengizangisena mali noma enayo ususaba nokukhokha ngoba useke wakhokha usuhambe wakhokha endaweni eziningi bemnika izinto engasizakala ngoba benikwa mhlambe ngabantu abanganalo ulwazi olunzulu ngalezi zinto zama-pimples yeah no sibonga lokuthi uthi wena baphakathi umuntu onawo akasukume eqala ibalaphi ndabuko ibonakala lento bese ilekelelwa futhi maselekelelekile iyaphela lento iphela nya futhi ke sukumani nganza kwethu uma ukungukuthi nje manje unama-pimples osozamile mhlawumbe wayasebenzisa labo calamine aquas acne yini lento lezo uyisizini inisiza ukulungisa isikhumba kodwa silungi so yilo kodokotela besikhumba akulungi akuzama abalaphi bendabuko akuye entweni zesintu ngiyenzeke lento ekubambile isichitho akusiyi isikhumba esibi akusiyi nesikhumba esibi akusiyi nesikhumba esinamafutha hayi isikhumba sami si-oil nje sukuma bakukorobe bakline ube right ubuye nawe mhlube muhle isikhumba sithandeke nabantu bekuzwe bekuzwisise yabo ugcine sowukahle kusuthandeka nabantu sebakuthanda sebakubona ususulekile usumuhle ngoba ngesinye isikhathi mangabe kuhlale kakhulu lento ila ugcina athi noma sasizakele lo muntu sekuphelile bese kusala la ebusweni sekunegojana kube ngathi lo muntu abenesifo sofana kanti ebenale imbobo benalamanangizana wahlala nawo kakhulu into lena efuna ngathi ingathi nje sakuqala usheshe uphuthume
So uma efika umuntu siphethe ngelithi kuthatha isikhathi kangakanani mhlawumbe umuntu abone ukuthi hayi senginembiza engiyiphuzayo sengiyafutha sengiyaqhubisa mhlawumbe iviki inyanga ngaqala ukubona ngeviki nje umehluko uzaba ubona noma abangapheli inyanga ukuthi uzaba ubona ukuthi lento iyangisiza. No siyabona besikhuluma la ngama pimples noma induna lezi ziba sebusweni esisho thina cha kungenzeka akusiyisikhumbi kodwa ke isichitho lesi sikubambile sukuma kubantu abafana baphakathi bakusize bekulekelele. Siyabonga kakhulu makhona omaziyo ungahlali phansi ungambukeleli ungamekeleli umtshele ngolwazi olukhona lokuthi akasukume. Siyabonga kakhulu. Bonke phakathi. Okay.